Feka Tipor Kaham Takuk Kuk song Tiprasa Takuk song especially Tipor Kaham Pune was Hathai Tripura People Foundation after long awaited days, after long awaited plan. Bisik nanglia Pune ni plan datino successful ka, but datino Tripura People Foundation Pune of I visit Klaiman ka. Klaiman iya gulo one sugi na kya ke Pune Tiprasa Pune o Tiprasa tongne rokto. Tabuk joratu ikbangma borok Saiman ya ko Tripura People Foundation Pune o bo ya pri rekha noi. Taba hambai chini takuk chandrano borok thung hei boto specially sini jago hambai agani simino borok thung ni sini jago mani bini main recognition bini main sinimung ka borok thung subono belana hambai khakhlayo bini leadership nitui Pune o chotto jetti prasa tongai rok kaisa koro ya we Tripura People Foundation o join khlaioi thanchani mario iya prisheona hunai Tini chung berai nani kisa Pune kisa berai nai nani hinai wan so ke yang phaimani bin logyo buano kaisa paharati phega je pahar ke wan so jago as a wish mountain ba as a mountain where we connect with the nature mai hinai kaisa of mountain belief khlai jago kabang ma tongo bini gana geni on your mountains of tongo but Abu Rokni asake famousness bakri omo tongmani hai je Abu Wish Mountain nei bor rock belief claimani hai tai oine jaga tunu gya Simon kha je chalo sang pahar kasai naile nai bumtei jang saimaya ledal lengno lengya pahar rok to kasai balok kha haipon kasai naisinai tini Wish Mountain mani no chungbo wish clai naile nai kaisa Chini bukhani je muchung mano express clai na le nai o mountain of high busuk zorat success ang bo belief clai ma thangai kaisa kok tongo je nang belief clai ga hangke je sapano angai mano yes anything can be possible when you believe in yourself or when you believe on the work that you do je jeng samong claio o samong no jeng bukha belief clai samong clai ga hangke o samong successful ongo similarly jeng bo ojaga o sokpai ga thingno buini samobai buini thani khanama bai to sokpai ga haipano buini samobai simik chung jodi belief khlai ga hanke amo superstitious ngai thang so superstitious no bai ke chung overcome khlai nai saimano baksa borok wan sugi mano it's a foolishness to believe in superstitious ba bui samobai Simik chung belief khlai hone hanke bo ungya chung self bo belief khlai nang nai bui jespon wan suk tong thung bui jespon sai tong thung chung bo sak sak bo khawai belief khlai ga hanke obo ungnai ngai ke ungnai obo nung khlai man nai nei wan suk khlai ga ngai khlai man nai jodi man lia man gla kha nei wan suk hanke nang fail ungnai tam ning ke self confidence grey one sugi nai di omo hai pahar ekdom dry omo kaisa dry mountain hai pano o jaga o nang nai nai di omo hai bu phang kaham ke thangai phayo bo bai ke thangai to hana bo bai ke basa khana o pathor ni norok bonu mano o pathor busakra Bible rogo bonugu kabangma oina jaga bonugu motivational kogrok tabuk sini takuk sai khana ro na kaisa example boto kaisa believer so bini khokti khanai nai na bo saune example roi sana ne muchung no sai khana ga do sajang nai to amo kono katar ko ya bujo to sa no Moses jepro Israel rock ni seleng ni dong tu Egypt ni borno tiklai to mai Moses creator Moses ni jepro select kainai bini leadership by samung khaja Egypt ni kanan hana thangani only 40 days ni lama alamo kabang
bro problem face खायमानि जों खालामखौनो नंगौ हेबा 40 days ni lama wo 40 years nangmani reason abon sangma pori ho je leadership ni kokro khanayan bage leadership je guideline de mani a guideline no follow khayani bage 40 days ni lama 40 years nanga bro kanan khaw sobinyan I believe sungbo jarago sini tofa je buni seleng khatima tongmani a seleng ni theke sung yok lanyan bagai je bubugrani leadership by sung himlai tongnai mani wo kubangma guideline je sanamjak tongmani abono follow khaya plus divert tongnai man bagai je somoy sini bagai tongmani a somoy te blogi thangmano for example Moses ni je kok okay Tripura People Foundation ni je one sukma bo sin borok no thansa kaisa jaga ni theke tai kaisa level o talangnani thansa ni bisingtui aboni bagai songjak sini leader forum ganang ata dines bini guideline by sung tonggai Tripura People Foundation ni bisingti bo sini society no sin ba phawa kubang ma samung kam sung muknai ngangkai almora sagau sung phalemani ngkai abono je I believe ini Tripura People Foundation no salongnan bagai sini borom ganang ata dines no je select khaimani it's not a by default I believe it's definitely creator most jagmani a jaga tongo kisa busuro gana okay sungo morani bisingti no kisisa creator by kok salainya ni jate sini sagao creator ni je musung jagmani abo muk thangnani bagi norok tamni wansu ang semia but I believe that means ata nangle do borok ni believe to ani uporong kha ang saimia je ang buwan sukja ya je tini hai dino ba mia hai dino chini Tripura People Foundation ni tuyei ba Tripura People Foundation no inspire ngai tebo father hasteo tongai rok chungbai kerungna na musungan ba chini footsteps no follow khlaina musungan hanai one sukja ya ang jama ke spread khlaimana na hanai planning to tongo tabo kho planning no bahake execute khlainai ang nije no idea kari tongmani tabo tini sini takhok chandra contact khlaiei appreciate khlaiei support phunogai botu phaiman kha Tripura People Foundation no Pune Hathai mai nagra sidi norbo kisa nazara kusuk saka to kasi phaiga onek sikusung level lengja kha thangman tongo it's very dangerous leaking na it is sleeping kha ka klaiman kindu heda ni mano klai thangmano hoi ठीक है यहाँ से बुलाता हूँ happen siyan ti thangan चलो जाते हैं तो ट्राई लेने है ना थंगले ये कम होय ada orang borok haimani lamarok thiken samjak okay this all mountains are connected to each other tau all mountains you know area you know believe je wish fulfill claim nai hane baga sok bai kang bo the wishing mountain of Pune wo soknya to nai ka sakawa to sok bai ka song obono jotoni kusuk na ble haya
서바이가 쓴 하타이 사가워. 저때는 고속 사가워는 서바이가. 오케이. Oh wow. अच्छा नज़ारा है. 디버저런의 사동. 잣 뭐가고 짝짝이 동가. 무슨 누클리야? Wow, nawarla aram no. Suku suksa kasih pengen nene di tasing sungai yang tolak tomani. Hei, 신가라 쓰다 지금 저는 거? gari toman jaga ni simik sung kasih pele mani. Zoom klai kisi ma punuk si mana. Aran simik kasih peke. Onek hasalo, onek kusuk sakawa. Snukli abla sa. Ano nagrok unsuk kinuha. Oma hai pahar rogong ke. Sarik sal kecang go pai kasih pemang kangkai. Tebo peaceful kasih mana. Haiya. So sungto sapai ka. Jotone kusuk sakawa. Busuk hai dengai to family ya. But asuk to chukli ya. Almost 50 feet ongan na. Tasya ang imano. Eh. Tawa. Musaba bosini parane sini rika. Tiyo sonde broma. Nagari sin borok thanga asu ito haleng jage. Umay ko tapisya khlaya nagnai. Wishing mountain no. Kanana siya mana sanay siya creator. Ozaro sung sinborong benang ata Dinesh Bhai orang asuk lajak nang nuhurin tong na. Kaisan nin tan request asi. Kabai kubai ekdom. Sinborong ozaro je bunyi topa bai seklejak tongmani teke sung saka panyan bagai. Ebake borok no meseni manan bagai. Nyorok nini pannang wajib seng haji. Nini pantam bagai nang malah. Mana no, zaman seng no barno tong ni saya mano nugia. Feel simin kai mano. Awak no nini fan sara asuk sengsal kotomani saya di yogi manglak na hai matong. So sini borong borong ata Dinesh no please. Asik powerful rodi power rodi jate sung overcome khaimanan bagais. Slavery ni yakni heda yakak khaimanan bagai. Obono kaisa nong thane request. Chalo belai kaham kok. Belai khasrang mani kok. Kaisa positive vibes. To feeling ang borok kasamani ya golo. Lengi tu phaiga kolom tu phaiga but unno bar thanda nangma bai cool je lengmani ro pogi thangmaiga kaisi positive vibe feel bongo yes probably je bush hamani wishing mountain ne wish comes true ma hai ani wish kotor ma to gri but the wish is je chung chini Tiprasa rok no bum ke develop klaiman bum ke develop klaiman nai chini Tiprasa je khlajak tongnai no chung bum ke sakati saiman nai chung kaisa tai kaisa bai bhai ke chubala yei age buskango himi thange man lai nai kaisa self tori thamai bai to tai baki borok no tolana siga oi jotono no yak rom lai yei chole lai ni bagai chung wan chung lai nang nai omono chung bhai ke success claimano ba joto Tiprasa ni bukhawo omhai wan sukmung tu phainani na ani wish omhai wan sukmung joto Tiprasa jodi claiman ka hangke tini chini Tiprasa bui bai control khlajana nangla khamu tini chini Tiprasa asuk downward tongna nangla khamu tini chini Tiprasa
bigrangay bolong bising simi tonga nangla kamung जों जदि कायसाते कायसाना चुबालाय खांके जों जे बसकां सकजाक जे इनकाम काम खालाय दं माने रक बरक सिमी पनो बखाबाय मुचुङै जदि खालाय खांके इम्पसिबल न पसिबल खालाय मानो बाट जों जदि इग्नोर खालाय दं खांके जों आबनो नेभार पसिबल खालाय मानिया जीवनो जों पसिबल खालाय मानग्लाक जदि जों साक साकनो सिमी गवान सुगै साक साकनि बागै सिमी गवान सुगै साक साक सिमी self swimming choli tong ha gabo selfishness ngai thang ke chini dopha je jaga tini tongo a jaga no tongai thanai tini chung blindly cable leaders no follow khlanya nanglak chini leaders ogbo positive support public ne thani man khang ke bor o samong khlai khushi ngai no tong thogan khasrang no tini naina thang gang ke kabang ma jaga wo chikon mikon kok ba chaje gang khanya criticize khlaina ni o criticize khlaile mani no so ignore khlanya nangnai me ani kaisa highlight khlai risi uno me ani kaisa interview ang chini em sir sohel ni kaisa positive response to gai pele no khasrang kha There was very a good example kaisa kindness reply ni hai na yes it was a very matured response abo kisa story sakang ka side bui bujon hai da ba atam bokol samana ang tabo sai khana ri sino joto borok to nuclear na ba o video nai tong na phano nura nokno nu ge sai mania tabo khwa jaga ang yes that was a very positive and energetic response sini sohel em sohel sa ni te gete tini khoroksa media bonus sangkha je tai khoroksa akora borok negative bhana sakana ba andra gundra o choli na muchungi hane je samani kokno bobo khana ka bobo simon ka tobo hungke bo abono wrong hane ba chaya hane bo gosena muchungi ya tamne ke abo positive vibes no bono hano positive vibes chung e ama heke response like hanke kebo bai kebo nasle na ya nanglak kebo bai kebo kenangi tongla ya nanglak in fact je hame khlai tongnai phanosi omo high response nu khangke yes hamui phainai bo bini bukhabo phirogi phainai of repairing na hai da bo tai so wan suna nang phinai ki probably ang je samani negative point chu thangana but bole ano support khlai tongo boni le bini digi le ani bagi kono nasle mung kurei pana chasa yang mani kurei amo kaisa arrogance by cox hamani phonangi man khana je I am a powerful person ang kaisa Kotor post asuk tongo so I'm a powerful person and I can say anything and if I want to no bos hawi rekhana hai phano ajaga wo je questions khaijak puro chini em sohel sir je babe positive response rakha salute to you sir I really respect you for that I love you for that mane omo haike no chung leader kaisa leader by kok bangla ya oi by yesi suri kok sala ya oi omo haike no chung support phunong na nangnai bini je kok samane ekdom perfect jotono thik kena saga positive response positive vibes no negative thoughts no naslemong no hate kaisa bina kok samane wang belakin interest nang jaka je borok je pru okrang khangke कभी कभी सराय हाय स्लिप ऑफ टंग गांके ओकरा बाय चांस गलती नगी पन साखां के इट डजंट मीन कि बोसाय ना नहीं आओ अबो हाके जे पॉजिटिव रिप्लाई रमानी इट वाज रियली अप्रिशिएट थैंक यू हाथा सोहेल नो बला हम बाय तै बाकी सिनी दफानो लीड खायन हिनै वान सुगै जरा सामखाय थने रकनी बखाबो मायनो पॉजिटिवनेस कक सालायनि नांनानि खाखलायआं nangnai si positiveness nang agi jodi sungje jaga phana ya thang ke joto philosophers ba joto prophets borok good vibes no preach khlayo rom de sini Muhammad prophet phanongkha ba nini sai baba nini Jesus tabuk tamsi kamu shigrok ni guru nanak borok ni je preaching norok jodi kaham ke study khlai nai khang ke nai khang ke agini simi borok no bo nasle jang nai tongo borok no bo low caste ni bo nasinai tongo high caste ni nasinai tongo borok no baksa puji ne bo tongo tabu bo borok puji jagai tongo tauni bagai because borok positivity to phaiye motivate khlaiye borok rok no
सही राहा दिखाया बा बुम तखे जों लाइफ नो तंगै थाना नां अमा हायरक फोरोङै तिफायै तिनि बरक नि बुमुं हिस्ट्री वो तंगै तिनि बरक पुजि जागौ they are believed as the messenger of God. So अमा हायके no बरक positive by ति no sexually फायका बरक बो hate खालाय जागौ hate खालाय जागै बुइबे नासले जागौ बुइ उल्टा पल्टा कक्साव but बरक आमनो ignore खालायै बिनि positivity बे बो चले wi थाङो बुइ बनो कुटु खांगे बरनो कुटु खांके बरक मनै से पार खालाय रहरे एक दिन समझेगा हनै से बरक पार खालाय रहरे रो Jesus Christ नहीं तो वन सुख लाई Jesus तो बुथारी से पाई जाखा क्रॉस तिने थैया नांगा नहीं तिने Jesus ना पूजी हुई तंग लायो as God one and the son of the God नहीं Jesus ना Christian ना पूजी हु गुरु नानक ना तिने सिख रख पूजी हु Muhammad ना तिने Muslim रख पूजी हु साई बाबा ने other followers Hindus रख पूजी हु अमा हाइके ना चोरी लायो अमा हाइके ना चुंग चोरी ना नांगनाय बोरक तो उनका चुंग probably asuk जरते थांगे मान गलाक because तिने थानी a patience level तंगलाक because we don't have that power borok je babe tonglai phaimani hai je babe borok ni aro self motivation by je patience level tonglai phaimani hai chini thane to krui ba ungya ungnani phan chances tongo haipano yes tini je ang sama hai ta sing sini em sohel sir je positive response ma hai oma hai keno joto leaders rock jodi ulta kok sanai no chungbono kaham digi tui nasigai kok saka hangke je ulta kok sanai leader phano bo sujama phainai है सरी yes एकदम बो निजे न लासी उनाय बो निजे न लासी नाय बो तिनी ते कैसे लीडर ना तोला खिकलाई कॉक साका हंकन के बिनी बो चायांगे मानो ऐसा नहीं है कि बॉस मिक पावरफुल बट बिनी लगियोते ओने पावरफुल बतोंगे मानो सो पावरफुल नो पावर नो मिसयूज खलायवे प्रॉपर्ली यूटिलाइज खलाय का हंके जंके बनो हामिया हनी माया क्या वो लीडर ना ये सुर का हंके वन सुग नहीं दी ओ ये सुर मनी ते बाकी ये नीन थाने सुर जाको नहीं सो लीडर्स दे तंगने रख क्या बनो ये सुरिया वे पॉजिटिविटी स्प्रेड लाये कैसे जे चाया साइ तंगने नो सादी ताखुक बा सर बन कैसे लीडर नंग अमति रख सावि मुसांगिया निने बुखो गो अमति हाय रखना तो गया नंग बाहाय के डेवलपमेंट खाइने निने तुई नंग बुमसे खाइमान आमसक से नंग खाइ फुनंगन चाइ तक दी rather bunya tola khiklai tai ka leader nang bona tola khiklai ang amte ke khlai phunungnai nei khlaya oi je nini yang te capability tongmani as a leader as a minister by as an MLA as a whatever je position is tongo a position no proper utilize khlai proper development khlai gang ke no down the line next 10 years the next 20 years upon no ke bo tola khiklai maya jodi leader khoroksa bini main motto by tongai tongkhang ke so takho bukuk song especially the leaders ba sahe rok please negativity no khibi ready ulta palta kok salangani battery ready yes je chayang tongmani no chung boycott khlaimano je chayang tongmani no chung limelight tu bunani bagai am simi se kaisa option ngi tongsiu tabuk sini thanibo je hosana tuyei हसना तै लाये लामा लामा हिम लाये प्रोटेस्ट खाइ लाये केसे गवर्नमेंट रो खनाव अम कैसे रूल सिंगी थांसिउ इन फैक्ट क्लोज्ड रूम ब क्लोज्ड डोर रूम कक सालाय गंगा म हाय कक रो खना ज जासिं खनाय थांगा ओके कर देंगे खलाय रि नाय नै वान सुगै रेस्पॉन्स रि नाय बट दैट इज नॉट नेवर गोना हैपन अब उंग्यांगै थांनाय सो हायने बगै साव जों जदि लीडर्स रक स्ट्रंगै पॉजिटिव खै जदि नासि तंग हांके लीडर्स ता कैसे लीडर्स बे डिस्कशन खलाय लायै बुमदि खलाय के चालाय नाय हनै वान सुगै खलाय लागे हांके चिनि दफा चिबनो कलगिया कुबिदा लीडर्स रक तिनि करंग लाया साक साक नि पावर न समिक यूज खलाय साक साक नि पावर बसिमि कक सालाय गे हांके चिनि दफा जिबनो ओ लीडर चिनि दफा न जिबनो कासारि मानग्लाक because bo bini khawa ahankar toni tonu arrogance toni tonu ba proudness toni tonu saying I am the leader ang jispano khlaiman hone wan sugai bo khlai sai tonu but bo wan sugya je bini step no next leader chaja yangai tonu man ne so discussion between the leaders is very much mandatory never matter never mind nang CM da suk tong tribal welfare minister da suk tong education minister da suk tong just jaga phun manga suk tong ni but discussion is very much mandatory
Agreed or not? Yes. And all leaders must have a good vision. Na? Yes. Good vision. Tai boni route map clear. Ngani nango. Ar jodi route map kering ke route map tamo. Abno senam lanyan bagi brok definitely discussion khalai tu hai na. Discussion is must because amon hanime ajor to kaisa group kaisa team ni leaders. So joto leaders rok mili lai kok salai gang se kok no mili lai ka se chalo om tai khlai lai nai. Nung kaisa education ni department na handle khlai doesn't mean ni yago simi no education department nung simi no control khlai man nai. Nung kaisa agriculture department handle khlai onga to phano probably je education department tone po agriculture ni bo kisa suggestion ri manana. Je agriculture tone po education department suggestion ri manana. But tourism no suggestion ri manana. So omo hai kano kaisa tai kaisa ni suggestion na lai discussion khlai lai je legit je nangmani samung no chung implement khlai ri mano implement khlai gang se chini do phang tung buni do phang tung any society will be developed aboni tu yengai chini society just depend to develop ngani thangsinai bo feeling ya tabu so nor tam one so nor bahai ma tong nor bo comment khlai bedi nor suggestions ready jodi chung chaya sai tong ang ke Yes. nor no suggestion ri manu ang always no sao I am open to take suggestions and open to make changes tabuk je khlai tong mani ang puila to saisung ni wan sugui joto kisu khlai kha borok follow khlai kha belena hambai je ano follow khlai na ba be je ano believe khlai yoi ani logyo phai samung khlai pen no belena hambai one of the special person the boat to te ani logi je baki leaders tong rok baki volunteers tong rok borno belena hambai norok believe khlai no chung umtike changes umtike difference khlai mana nei once again to norok tini support khlai na phaimani and hopefully ang ke bono disappointed khlaya kuna kha khlayo ang future of ke no disappoint khlaya wino chole thangai mana nei jodi sak nori jodi onyo borok ba volunteers tong rok no thani kuno negative thoughts tong kha nor kuno chaja ge angai tong kha je chin steps no namani nugui chaja ge angai tong tong ha no please Definitely. anytime suggestion Nor really nor wrong ito ha kisa yes free to comment we are free to accept any comments jodi chini chaya ngangai chung abono right khlaina ni always try khlainai but chung chini thina chini Tripura sarni bagai jesu khlaiman sak amsuno khlai thangnai ani kha khlaijak o khlaimani bagai with the blessings of whole public whole Tiprasa nor ni love nor ni hamjangmung nor ni blessings nor ni ashirwad bai chung asuk jorate kasai phaiman kha Tripura People Foundation asuk jorate tini spreading kha pura South India to spreading jak no but ihoma ke organize to ya khu Pune o tung spread khlaiga start khlaiga es or sung phaiman kha but aboni bagai tuma effort chung khlanya nang kha amo bo chung want to nanya nango borok negative jodi thought tongi tong ha please nang koyo anytime responsibility anytime comment clarity ki takhuk norni step saya kho norni want sumung saya kho norok amtike khlaike success nai norok amtike khlaiga nga borok te hamjang nai everything anything you tell we are ready to accept sagari da Okay. Asa kok lor lali ya. how video call ong thaga da nayang thang sai manu Okay. but dress Belakan hambai kai tor. Ada. the wishing mountain Sungno gives us success kethang tongman bagai. Taksu jora. Tai sikon sa barza. Rimani bagai ada. Mungsa se khanya ni bakhaw inspire ngmani matlab no barza man ni wanso ganglai. Tam hen. yes O samurong no truk kailena. Tai subadi bas asung sana hisi. nango chungte ba volunteers kotor kaham karak volunteers nango so volunteers phaina ni ngai bo pukhawe phaina nangnai sudu ang famous na mu chungo ba ang mungsa jung ko kisa nukjang na mu chungo ni simta phaibeni phaika anga bukhawe as a volunteer hani phaina ni chaitok di
जे क्लाइमान sak ang mana ni mungsa sung mana anyone sugui tap haidi volunteer chini main motto to chung self by bum dikhe sung development climbman nai tai public ni support by sung bum dikhe development climbman nai amu sung mana yo chini self development bagai siming naya chung joto no thansa khlai chung ba ke cholai thangman u thansa ni mari no tibra sar ne o thansa ni mari chung bum dikhe aget langi man joto tibra sa kaisa khaya oi ba ke thansa phaile man nai amu chung manai le nai joto na ma chai tok lai nai chai tok khang kaisi kaisa tai kaisa ni bukha clean khang ke chung or phaimano ta jing sama hai negativity no positivity utlang nani chai tok di bui negative sai tong phano nang positive khlaina nang nai bui joli joli sapano nanga jaga wo muni mai bai with smiling face right smiling face ben response ra khang ke hamjaga response ra khang ke je joli tong nai phana bo than nang ma thang amo sababik am sung nugui phayo je kaise borak joli tongman samoyo nung wara thangai ta kisasa thamje phunu ro gam hor sun ma heng thau so je opposite borak joli tongnai bo double joli thau afru ko tamonai hata paing thang sinai yakti sajak sinai ba control out of control thang sinai bini anger jodi khorakse borak joli tongman jaga nang thanda khlaina mu jung angke either you stay quiet mane nang mungsapan saya tongdi otherwise kisa munai saberi tahunu na tamaso joli tong kisa thanda ngra sidi kasang kasang kai wan suk lai na kasang kai discuss khlai le no hadiba ama ga saga angke solution paite opposite person je joli tongnai bonni jena tham chini holonge ma phainai so asuna tawo song balaina hambai norna Pune ni wishing mountain to phunoge rekha ha pahar kusuk sagawa kasai phaiga gari bo tolawa kasai phai asu hasala kasai phaila kha tai baki bo kisa gurri phunugri sibunu tagrok bo uri tong biri tong saga sagawa asake tai to siari hai masini somoi ba kisa siari hage nu hori tong hasal dikhibo but yes khaklayo norok chini live session no selelia na hanai jeng norno bor khlailia na hanai khaklayo je comment rane rano belaina hambai je support rane rano belaina hambai khaklayo norok chungnom tekeno support khlai tongmana na hanai norone support baina chungtini asuk joratei cholai tongman kha tabu joratei chungna logeri tongnai rokno belaina hambai khaklayo tebo Tiprasa public rock phaiei and tebo volunteers bus kango phaiei chungno support khlaiei chini o moto chini o thanchani marino buskangot lang manana hanai asna taw bogsong sadrano khulumka hambai chibai tutano kaham tongbai